Dobar dan. Ovo je prva epizoda Mister Nemanjusa Porke Marija. I u ovoj epizoda se zove Kafana. O Bože, kako je sve zapetljano. Prvi dan, nikog gosta nema. Šta da radi? Kaktusa, gitara samo bežica. Nema se para, a ja nemam kupaca za moje koktele. Zatrova se. Ovi kokteli su otrovni, pa da malo bojom privučemo kupce. Mislim, pa se mora se ovaj urin krećemo. Čekamo prve goste. Marija! Čekamo prve goste, nema nikoga. Šta ti? Bravo, Bruders. More, koji si ti? Šta hoćeš ti? Ću da loknem nešto. Alo, ovdje kod mene nema lokenja. Nego. Kod mene sam ima pijan čenj. Ja sam tamo vidio. Piše Besplatno. fan. A? Šta je? Ne diraj mi Johnny-a! Era pokereva sama ne tera! Dobar dan, da li biste želeli da probate koktel? Urino kave, krv od svinje, iskopana zemlja ili nafta? Znači krv. Prvi stanite, molim vas. Prvi koktel, pa da ga... Gospodine, kako? Juj, Bože, šta radi ta marskera? What's you doing, man? Nema se broji. Ne još! Ti više ne dobiti. Daj mi... Od plavu marginu. Može, brate, daj mi nešto. Ali od nje poludiš. Od nje si gotovo mrtav. Ne, nije to. Ti ne vidiš ni boje, ne kroz ovaj dantofilu. Pito! Dantofil. Čuješ ti, Marija, kak je to idiot? Gospodine! Evo, od ovoga će biti bolje. Popijte mokraću krave. Popijte. Joj, gospodine, da li ste vi dokucani? Gospodine! Kako povratiste? Joj, spadoše vam brkovi. Perché Marija se na bankera? Marija! Eta deda men! Ne! No, ne! Dobiti ne! Možete kupiti set droge za samo 1050 dinara. Možete kupiti zastavu Srbije. Vidite, Srbija. A koktel? Koktel smrti. Hoćeš Mariju? Hoćeš Mariju da vidiš, a? Neće moći jer je gola. Možeš vidjeti... Evo malo praseta. Nema samo da ga baciš u kaktus. Evo vam koktel, evo vam. To ćete platiti, znate? Pa vi ste pili malo više nego što treba. Nemojte! Evo svirat ću gitaru! I samo će da odahne dušom.
To je bila priča nezasitog čoveka.